Le minodo tugbe jinu mugbe mo jemi lo mo minodo agbagbe jinu mi te ni gbedi ebe ile asunko mi le din to sin azanko aton nukun we gogbe nuwe jero to meteme le ho je mi sile yo ko mi ditan mi na du le tan ho mi ka jan fron kan to mi le yo de sintari mi atun do men jile o to be le timbo e blobo ple hoja zo atole bo soro to be na do matun do men jile to gan ho in Senegal sin to otan makishan so do ti do men jile o gbojiro to da ho sin o asinpo e do men bana matun abo ikana e lo mo so do ti do men jile tan da mi na so me wi to le sin afo soro ti ro god mon koton bezo me la ho adrien posu e lo mo e kle o me bo si hu kle te mete no ko mon koton we le do na makisal gudogmo le me wi to le bi hu bido gloro ko mo mera ho gbogbo yo etimi no hoja zo ato o beneto to ko gbo bi ton po mi na do gbe tonu mi mede vo ikle hoja zo atole lobo le de afo mo hundo hu yo eden Sandra idosunu eyo na tune de Cotonou ho ya ko itan ero na blo ile aso mi le din sin azan gbanu kun lopo gogbe ro yon sanwe ndogu do aye do to kunla e nkuton ton fineon ikle hoja zo atole bo le tuto mi legbon e timi na ajo iran do ele nu wa na igbon yo e vlon kanu bi quivo mi na donu mi do nu wa eyeme ko de vole do mi si bo mi na so lobo so gonu yele si amechele mi. Onu sin gonu da ho mi atundo men jele to gan ho makisal en Senegal sin to otan yo e salo doji bodole ogbo ti hentensin o azinpo ilo memba na yo emi heon emi na no azinpo mon koton di o mentilemi bosto alodo di bezon bo yeme ime bo yin alternative pour un renouveau africain e me gbeta nko ijo ene me yo gbe me nko itonde ye lo ye hun bi do kloro po mo ple hoja zo ato ero benen ko do gbe bi huye meteme le po boso o hoiro isi le na no me na hogbon sin gudogbon yo so do o to menan ye na je din ji bo e jamari ke do lo podoro romiaro hun hui ko ye do ton mi na do gbe tonu mi le mi ko mo gbon e mamoro le asia sin otun e yin o me wi to le ton e ifodo ji do fenene do o indo e na si hu de me bo e na ji jon we gboji daho e onu ton yon e no so do ji na we bo so mi do hun bo e no blo lo tu no aso me do asin po mon koton ji beta e no alternative pour renouveau africain yo e mo no me jile mi na si hu so o inde lobo no gudono makisal do alo ene soro ji o le tin e timen po do men jile o indo no chimo e na kle po no le me wi to le ye lo mo ye do afo soro te to do gonda ho Nations Unies to me de ji ple hoja zo atolebo tin mena ho Adrien Pouso e ho to ho no Centrafrique da ye e we to no mon ko ton e timen po do men jile e indo no e pon le front ye me ba ide be na si hono ogbo ori no ton da ho eyin onu ton yo ekun o teme complet lo to me ba ide o lo nu e me on ton bo heyan e na no asinpo mon ko ton ji yo e wa yin nu e ho do ide lo fune me la ho teme po do me jile e donaton khere do ali nenu bo na ho gbe pele nu akotale ho gbe pele nu me wi to le e donaton khere bo nu e na ton lo fune yo e na yin nu bo e na to e na vo nu gege to bo le na blogbon nu kon e na si ho twin bo fifara na itegbe be na do mewito le jio e wa inu e mi anu kun ele to ezon bo ala soro ji mi na hoto gan ho Senegal to makisal ton le nu dagbe mewito le bi do ran hun bi do kloro po medeji do o kan do po me azan wa no lo no da sato le jin do gbe do vo seton vo e do ran ho inken do yin do mi fon tegbe bodo aye ni odio ko tenu e mewito nu ge kana huzo mi lo mo mi na do ndo kon da ho le me do ajin eje din do mi ni ho gbe ple mi le bo wa no bonun ala soro ji da ho e makisal ton enion do onu sin ye kameon e dan si ho jinjon asinpo enion jiro gboji hen da ho de jin e me mo a ko de mi de mi o fi bo so gbe asaji gana bo te ti li tan e yo le ye me de fo sa doji o pe o me le yo me iton le loku to iton me jibo item ka bo yi asinpo bo ite ne me won mi de fi bo kle dan ko kro asin fe do won ke won le ne ona ite mi ma no gbere po tiyan nu kan bi o da ho do fene yo indo me jile ho ja zo ato teme wa fene go ngbe me le kan ho bi e ti me do me jile
jele nugbo enu kan bi oda ho endo makisha kasi hono azinpo enioji nugbo a sin kan kun te fi ho na iba me weje finen do ekpe o ti tengbe ekun ile jegbon to to me to ho sin ali no na ipon o menji le ero bi ba egbon cho nu mi le na azinpo mo kotan ji o nu edu amoro me si o nu eniyan ko edewe de po menji ekun don onu si mele na chite di mona iso to gan do Senegal ko tono ino ikoro don diyan ena no yo tono ko tono ekun mo me ho fo vo de ma ho so gbe hon lowo ho do àwọn hun me o do kai bo yo mi le ma so nu su fo so e de nu do le makisa lo me bi ni hu mi do klo do po mi po bodo me da ho sin ogo do me wi to le o mi an ve do afo so ro te to ro po gon da ho ogbe otan eneme lo edo eneo bomina jodo lobo ihore vo jiru mi atun do men jele Sandra Idoson kan pache no gbeta khoso mo dora ma do ndeme no je hundo le mi na blogba yi eji mi neo mi na ti hun ten deji lo blowe na me bonu ko na si huti mi na no ayi dagbe ji o no yo no yin zango ndo gudo ayi yo ekle hoja zo atole do to kunla inku ton ton ho te ka henu aji yo mi pon yele mi na do pe tonu mi la do no population mi ton le do jele fide mi no no le o edo na me enyo bo mi na no ze deshelero ontoa enyo bo mi na no file kujia mu mi ple mi da ple le 31 juillet bo mi na supo bo mi na zon lo sport ni eblo sport ni ezon de so eno nyonu agbasa mi ton eno nyonu santé mi ton mu mi na zon 31 juillet mi na klero lycée Manuel Talon bo mi na zon mais si zon 2 km alo 4 km alo 10 km bo ni mi zon fo mi no ti zon we o mi na tun no jele quartier mi ton le do na me o me ro ko sin responsabilité we donc mi na blo bo mi bi se mi na no po bo na he fide mi no no le bi se be na me Kotonu na jacho boni mele wa juno le wa ite juno le kere mi dere so mi lo quartier mi ton me mi na mono ti quartier mi ton le me quartier le na me o e no société de no bezun ko le kere wa me ro poropo do na bleton bo mi na tun je ni mi ma mo pubela mi si ze zun ko ro hon to wa ni mi ma mo nle me mi na se zun ko yawu alo ni mi lu le o mi si ze yin ko me mo wa me ro poropo quartier mi ton le ina se ko bo na mo no jile ni eleko yi yo mero koroko na blode na blo mo kati ile ina do prop ene hodevo emi hemi atundo nuwa ene inotune de Cotonou bo Sandra Idoson to wo ajo kekede ro fene bo na blo o kekedi bo no mi wa do tonu bo blo jin mi na du keke horo de fene tin yo keke bo soro te bo ze live vlogs bo eyan ina du bo so e ko ifo non mo ordinateur fene be ro na duwe o alon local move Africa teme le fene be ro na duwe awo en yo voton bo no do lo no black on ayo e lo fene na duwe ndevo de le ro fene bo hu kan o lo bo ro na duwe lo fene on no horo de na besin o ma home yare de do fijuro sebe yodo lycée Manuel Talon yo fene na besin ka so itogben club de Roissy dans lo lele comment il mi same na blo do liason mi de din si azatan o gbanu kundo ko gogbe on me de magon do tonwo metilemi hodevo emina donu mi we ndo mejile o menele tin bo no die bo no ko da gbaza wewe me tin no yo olisa me tin bo eno o tin me do me ye te gbon fodo o melemen o no Marie Michel Gedegbe eyo eji mowe bo e karo akọ hwan me do gbegle ta fio ye me sunu alo yonu bodo agbaza we mo nkan ton bo mi do olisa le eyo onukun e kono so do pon ina eyo ne kono chinu ye ne kono no gbon do meme aji le no yin igbon eyo ne kono chinu ya ji no eyo e do fongbe lobo time Egbedin kelewe a nwe imbo de do me nwe gbonvoro meme o forcément eno chide nme nwe o do ve o do gbon de o mele bi do agbasa wiwi bo ka bo do agbasa wiwi forcément eno pacha mele donc nwe imbo de tegbe ese mi no foro meme a ne na blogbon to parce que o jimi di mo mi chile e ka so do agbasa wa donc de mi na blogbon mo na si uno meme o eje mi no blog eje mi no de ugbon pere chicha nu me o e de tegbe do o benewe mi de bo contest mi ton me o e no yo mi do lisa bo me lenu lo ke lisa le o bodun eyin o lisa le o ye do sun lisa le o no wa kete a no wa gbodo ya donc ero yi wo nu ne le no si se we ka be me na do o ma ero asina da when ma pra lisa ko mi ton pe o do lisa le no do o e do sun keke kabi e non porter malchance kabi donc
croyance l'aide teme mina blobo mi o jodin bo yin lisa odin bo yin gbeto wewe odin de mi de su mina blobo bona ton talo gbeto le me parce que gbeto yin mi bo ka jimi do gbero po me don we me bi no wa ne azode we mina plon kabinde we mina blobo na monten bo yin mi de yo e sin kanje mi no ho chicha nous mais kabi discrimination stigmatisation ne c'est vrai que e wa ro de laisser e non chi de nous mais boy non do parce que nous yin ba non bio a e non bio a e non jomo e donc e non a chi de nous mais non do e wa ka me ma woro ne gbe ka blo bo yen yin gboforo mele bi me bo o Mexico ka chicha nous mais wa ro bo swe ene mi atundo menjire eye diyan e ko plo makaka lobo to horo si alinu e plo ndoro plo ijala vo loko kodo okunde matan e karo moncho on levo ajo pepe ho idone yo mi moron jele nuin bono jenu gbo so ira han ufe no levo mo ye me igbeto mo nkoton bono ma ho me abi no wa ndinde le yo mi na leko eni o jinumi ho devo ero fiwo mi na ndo yo matuno le bol de timbo igbe oton bi pe bo e ho wa ro ko ju mo duwa matin le television gba bi nu pe no goro mi ton fiyo mi so o tito menele o tebo ino no mele dakodo o su sinkone bi e hokaka nebi mi rokoro donu ide yo edude ji yo o mele na tajo ye no mo nkoton mi blo no bobo ye me edude ji le yo wa fi lobo ya jo itan mi pon yele bono ho ye wa bo ho me hun ye be dole yo mi na ti menu mi àjọ yín ló bọ̀ gọ́nù mi tán mi sọ̀rọ̀ tè nú tó ètò sílẹ̀ bí huiro àtẹ mi tán Facebook ọjí Martin Libre télévision hàn àtẹ ènìyàn jíyọ ewé yìí ló bọ̀ bùrọ̀ ìhun dídá sínú hàn yìí dàkọ̀dọ̀ bọ́ọ̀lù èèkó tẹ̀mẹ̀tẹ̀mẹ̀ kẹ́kẹ́ fífọ́ lẹ́yìn délẹ́tìn ló tajọ́ èèkó gbọ̀ngbò dòrò fúnẹ́ mẹlẹ́kó pé ọ́ níbi èkánná tó ń dọ́ mẹ́nu ìdílé fífọ́ tán níbi jí èkánná wá fọ́dọ̀ ewé ìtẹ́ ìbúrò ló dé jí Nadège pọ̀ṣọ́ wá fúnẹ̀ tìyẹ́ sọ̀nà ìjà hote posi afosorote lo ya do jinja o se do le ajo emi lu hoton we eni wa inu emi eti me lo vinu mi le su titengbe ajo le bi emi moyi emi lo kunu le so iwa e do le nu kan ton ne mi fe sin ehun abi alisa sin nu esiyan le john we eyin mi igba kun mi yawo mi onu we no do jo kwikwi bo e no ye internet ji gboro nu mo kan ton sin taglo mo da ehun we mi o mu sin ajo do me temetemele o karan plus sin ajo do me temetemele matanti eni makani o mi si àjọ do metemele ko niveau le ko gba kun ngege bo ebe lowo be jorun ye mi kun tetno le nu le na supo so mo lo e vi no mi le su titengbede ti on yonu vi temeteme ko àjọ le sunu vi ko àjọ le bi huye wa lobo wa yi àjọ iton temeteme e vi ye de su titengbe bo yi do ti mi lo le ko ton so mere fo se hon e lo mo eni mo blode ji do mi de mi kono kon sun ta fi lobo no ika o mi no blode ji de ji on e mi wa tin bo itin ko le fo mi anti choi no eni de suti melo mi wana de suti tengumeji dole de tin le boteyin Karima Delen boro ajole me o move Africa si ajole le podo de ko vi mi kun te tron le na supo so mo dole ji do nu mo ko ton yan ko le fo mi don soro te tegbe ole e na inde lobo ja chore suti tengbe on ajo enele yo ye me bodo hen so mi temete lo file yo yo so se do mi so lobo so do to si e bla hun di dan mo ko ton lo ka du jile on e wa fi lobo yi ajo iton le je hagbon mentile mi bo hore fonu suo e nan si ho pe lobole ho aji ai hun dida sin no wa eneon devo e na mi me ho e mi he lobo wa mi go o ko me din le yo e lo tenu mi eje mi ko dene e an mi ku do gbeji nonu mi o so ye na ho yo mi na le ho devo le wa sia